Retang bato dana no kasakit. Nanang ka far? Retang bato far. Sa retang bato far. Some of the things we Kevin, no? May payabak. O mag-cycle kayo pas bayad sa another Saturday. Kaya ako rin kaluguran ko. Kaya ni kami mong Creekstone National Park. Pagkikikayo po ito. Let's go. At so nakikining bike path na ning Clark. Siguro I can claim it. Kining Central Luzon. Kining pinaka-comfortable ride. Kasi masanding niya yung dalan. Smooth. So, muntage pa kita ng Aman Wandong Pader. The Wall. At kami rin kasing bayong abing ini. So, usually, setting kaming bayong abing magbike. Dadala mila ka rin. So happy niya ning Mamanwandang Pader. Kening Clark. Dakal magbike Kenny. Uling pa uphill ya. Cyclists are taking the challenge, posting their speed. Apoy tang elevation na kayang Strava. Hindi wali ko. Okay. Pader. May kita po tayo ako planet. Okay, so miras kami kaya ng Aqua Planet. After nanitang section na ita kayang Pader, may nibat ka rin. Nanding kayo may nibat nandin. Miras kaya ng Aqua Planet. Hi ma! Kira kami Aqua Planet! Ako man kilala rin. Kabila mi kaya Bacon. Atin ta palang kaya Bacon ni Areni pa. Si Kevin ko lang. Taga-ayun ako rin. Mabalakat po. Mabalakat! Shout out! Mayor Garbo. Yun no, si Lodi C. Oh, kamusta ka? Basic! Basic? Basic? Ano basic? The beat. Ayan. Pawasana ako. At so nagigining metong pang Pader. Pininitang, ba't kami kitang metong entrance sa ning Clark, pinining papunta kay ang Punings. So, tsuta mo kay ning Sapang Bato. Creekstone. Sila di basic. No chance. Oh, okay. Oh, kita nyo naman kasi may pasimuno ah. Nanto! Oita, according to Lodi Joshua, pinakanuining summit na ning summit kay ning Sapang Bato. Ano ko kaya pa yun. Pero tigpan po rin pagit ka rin televiewers, Inuki. Kamusta Nox? Hi. Barbidal. For your plans and design. Nice. Medyo ating Creepy shit. occultist shit Kenny. Kaya kaliya ka nung suggested yung night ride kayo ni dahil kyung Barbie na lang. Ito na idan. Na-sacrifice. Binunas na yun dyan eh. According to folklore,
Ala ko man talaga sabihin. Magsasako mo. Cycling survival tip number 7. Always bring energy. Yup. Thank you very much, Princess Bondok Banana Cake. Yup. For Alia sponsor. Manya-manya itong banana cake to, guys. So syempre kini nga ngilas metong kareng tourist spots famous ining Punings Hot Spring. But now kini actually once tikong delang guests ng magobra ko pa kayong hotel kini kay, but I got to experience itang hot spring, itang magbabad ka kitang kay. And kareng cyclists metong kareng picturesque spots ining Balamo facade. Ali Balamo kaya, Balamo side na ining mountain. So ito, i-conquer mi ang ining Sapang Bato Trail, maglakad uling. Ati kami kasi nga ba maka road bike. So syempre, kining condition na ini ay malyari. Kami malyari kayo pa. Pero you know, pakwan pa. One of the many best friends of cyclists anywhere. Sorry story. Oy, pa-thank you kayo kay ano? Boss Ailey. Sinagot siya. You can see Nuki in his natural habitat. Sanay na sinukay. So nung akakit yung danumayan, palagay yung marimlan aliya marimla mapali uling apa yan yung danumi ba't kiyang tinatubo volcanic ya, so it's warm and nakalupan nitang expect yung pasyente mo usually ating sapan aliya itang mga naklaseng dimla, so yung pinibat yan yung volcano. Tapos kaya ngayon kitang sibol. Ayan eh. Yung natulang anak. Katang locals kaya ni. Ayan, magtingin lang. Locals. Very appropriate. Huling malaw lagi civilization. Wala mo. Kaya Japan ang damay kaya nitang COVID. Ito may hindi rin na rin nabi. Lodi. Spot. So, sutang yan ni Kening sibol na ning Kening korak na ini. Anyaman Kening. Nung asad sa jet ang bike yo, actually naglakad ko ni yun nandun. Pero nung asad sa jet lakaran niya hanggang Kening 20 pesos may ang entrance ba. Kening barangay Inararo. Ay Kening sibol na ini. So apin ta with the local korak.
Kevin.